pozdrav svima, ja sam Lepi, a u današnjem klipu, to jeste skeču, ćete da vidite tipove gledalaca horor filmova, pa da krenemo. Joj, jarane, ajde očoviće, ta ljubica. O, evo ga, sad, je lošo? Ja Macije ne znam kako da igra učko me volko strah. Jo. O, jarane, kako ću ja sad u WC, čekaj. Oda podruži je budu. Sad ćemo da vidimo. Ima ga u WC, evo. Dobro je, nema nikog. Sad je od WC ipak. A jaran ima možda ide ovdje. Stani sašto. Evo. Maka se. Tri. 2. 1. Dobro je, tu nije. Evo ovdje sam sad čuo nešto. Dobro, nema ni ovdje. Ja sam još da promijenim tučoncu. Jo, Luka, o nije, ovo je komšija. Ovo je komšija, dragi. O, jarane. Što ja, Luka, ne mogu zaspat? A kaki ne može mene biti strah, one komedije, ni onog ubice Jasona, ba nije ovo normalno, šta je ovo? Joj, čekaj. Ma kakva sjena iza vrata, šta je ono? Joj, eno, Ormano što se tam vrta. Joj, jebi majku. Joj, sad sasmijem, pa imam papču za udaranje, sad nema ništa. Nema veze, odam do WC-a, kad se vratim, vjerovatno će sav strah nestat. Pa ovo naš kaki dječji crtilj, ma kakav je ovo horor. A ne daj, ovo je smiješno, materi. Gledaj ovo Jasona, pa strašniji sam ja kad ustanem ujutro u 6. Kako ovo nije vidio strašnog filma. Kako ovo, ba? Sad pukneš od smije, ovo je komedija.